Testo ljudi, danas ću da vam pokažem kako da instalirate GTA 3. Ako idete na Google i kucate ovo će vam biti u deskripciji. Evo, kad uđete na ovu stranicu kucate GTA 3. Ovako. Idete dole. Ček, je li ovo motor? Ček malo, što je mračno, da jeste motor. Ovdje ja često dolazim. Ovo je kao u Liberty City. Idemo download. Ljudi, da, izvinite što nije bilo klipova. Ovo se mnogo izvinjava. Da idete download na skin će se za 10 sekundi. Neće se skiniti, nego poći će se skidati za 10 sekundi. Sad. Evo vidite, skida vam se. Pošto je se meni već skinulo. I onda vidite da radi. Evo ga, Grand Theft Auto 3. Ovako. Samo. Vidjet će radi. Vidite. Malo baguje sad. Evo vidite. Grand Theft Auto. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Like, share, subscribe i to je bilo to.